about attention TV so na ene ye wo em say na say Tvgh sisters for who say enwom to no oma kwadare wo papa enwom e bae watwia maka nyina mame ogwa ma bidi ni moja etimi ya kuwe biem so wa hu sankrofon Tvgh sisters that is omo shem nwom to na se no a che papa mfrishia por eye 40 years 40 years grandchi aduanan oma tundum eye aduanan na so mo celebration kakra na se concert kakra bi na se omo fra kukudamfo ba na omo nyina hia eto apon na se enije kakra abaye 40 years enye obi na tundum enya 40 years sa na da no papa okoye bia reverend forcing okotu bi ono ne de ode awale dudu de bi Tvgh sisters de se nyame ediom ho afofi ma omo jom 40 years na we na aponto na ase no oyivite utimu se kukudam se the whole president of Ghana engrofo kokukuru no de ne baye na enwom to no performance ne koso ne ade no obi abaye ne de obi abaye ne na okọ na we na du ye nua ba Piesie ba ko pa jese na nsendwum ba ko mienu bi aba ma me nua ba ni tirima ye ne se ewo se Piesie tima ye ne de se ogina ba bi a jese energy bi e wo se Piesie de ye bi a oye na o gina eye omampani ekufuado ekonsu na tese nwum ye okanchi no okanchi na god of MPP na god say MPP wangu ye ni mu ase na nyame wabo MPP hu ba ma be mu ye bu ni ye tese crunchment de Piesie ye bi na we na ye nua be ma eye Kwasi Aboagye wo Piesie fam eko pie ni program oteso no si asam we obi antime nka na me Akwasi Aboagye de me enne me papa mu senior Piesie Esther odrejo man penny de ho man penny so coronavirus you kran so enya nkonye na hu mframa mu mframa na je se wo so papa pe wondum tundum tesi ogu ne so oye sure pa so man penny nyaaya akobeka se Piesie me se twwachi kowachi kakra na fetwu nan no kakra na gina baby mami na so akoye nipa mu ade enti o man penny ntumi nka na chese sister edwi ne hu gu papa yesu tese wo ya ese ne arom de akufua mesese akufua duduma no Piesie star jima tese wo ka se wo pesika bia de afiri ukunu wo na wo dede no wo tonduma gu na so no tese Piesie ye bi papa Kwasi Aboagye se ono de Ghana phone ntimi nka ohun ni se eye unprofessional ni assistant ne ye no entwa yi enkoyi next time no ohun se ne ye frɛ no aponto kase bi ase a obesi atoto ne nema sanso na ye nua be ma Kwasi Aboagye se aponto na ase no nipa koye de ne nso ode nipa mienu bi esi omani so na wokam ho asem na akwantwa me so manya bia ma no dendenden mede aka hu aka na ayede Osei ni otosu mienu so ye nua ba Gifty Empress me nuanem nim se wa ton me na makowu wo fero nsam atanfo nim se wa ye me amama si ahye kra aha so hu sa ni sa lady no se ade ode no ho obosi na ye nua ba Gifty na me nim so oso wasa osi ono so atare o hye ko ye onde osi onu Kwasi Aboagye sranye me na meka Kwasi Aboagye na eka osi ne bu pense sister atale no ba no kunu hoye asem obi antimi kana so me Akwasi Aboagye meka next time no we osi Piesie tu nyomo chese esuru hei wa boko set na we pia nufo nyina begu soro na chese nufo yi sister e wo so ndisa ase kokonte e de si truck so no chese hugo na o man penny so ase no we wi anani no hwe kakra ankoye next time no besrew aya atale no mo ko program bi sana aya mo hihya mo hu yie na nufo ya watamo e wo so te se abetie si truck say de che sister next time aya mo nhwe mo ntale hwe me so yanko Piesie from ni yanko tie ye bra penny Akwasi Aboagye me kan bebre ye de yanko tie apa Kwasi Aboagye na nia oka ya semo ba ko ye Piesie Esther and I'm sure some of you may who air videos ni bi but any ye nyina na internet ni eba no social media na ye very active ana bia make us say na what we say na waso esi ahye no unya branhwe ye na Piesie Esther de bia course so sa Tvgh sisters
Asemo chese Piesie Esther performance on the kama oye ni ye ba de bi oye ya so timi hwe ni ye na ye masse film kakra ye wo to nwum na no ko gina o mampanyi enchen na se ni wo si to nwum ni di gu o mampanyi so ho di gu ade bi o am ye so se bi a ohun we bedwo mu ade o mampanyi nyakra na nka obe ka cho se madam ade a ye mempe but bedwo mu ntimi nkasa point ni say ade bi wa wo ya no adwen ho akwachiri kakra because for me metra hon ni hawa wo si tonwom nene sania still akra covid no wo honum si o na hu frama ne ugina mampanyi su na wo bie na chese it was a bit uncomfortable, weird for me, and some people have reacted to that video, no. Anyhow, I you know, and yeah, MPP, I didn't know kind MPP God, no, they are no, yummy, and yeah, no, but I think it was very, was a bit unprofessional, kakra. Anyhow, why dear no. Until next time, when you are bisa na se Piesie, you turn na mpanyifo bi 23 BC to mpanyi. No, how I be there no. You got close to the first gentleman, and for me it was a bit uncomfortable. So man say bi an ontimi catch up. And to me say no me catch now. Because man mpanyi nka me so say nkasa, obetimi say Piesie kwechi ade. But ontimi nka, so it is me. And untina Anything Ross Equam despite Utiamka Umpu me and meka so maka Piesie Esther de no me pese me kan tintin bia ba me ye no fio and also again gospel nyumtini because I'm sure say because Tvgh sisters so me a gospel for no a lot of these gospel musicians now we performances me do fu me sweetheart Empress Gifty Empress Gifty Empress Gifty atade no share ya wo de course performance no asemu anyway gospel for no say baby asisi a modu no de mono muchin wi asefo no kra menka se you muntie ni me sisi a gospel for no baby o medu no almost chin wi asefo no because I just was watching the atade no kama but I was very uncomfortable with Empress Gifty atade no. And again amanfo bebre akasa fa ho, and not because amanfo bebre akasa fa ho tin am so ikasa ho me da se wo je bretwa na me ka se dwumaku eso masen e de dwumadi ebre yo batampa travel to express consultancy for o ma so ye anaso mo akiri akwan e wo bubu ashi from na mana o mba kiro kwan ma wakohwom sa na amono ne so mo office wo nti kamia se lines mienu ni nyina from on sabeka from batampa travel to express consultancy for na oni omo eni nkomo e fa wa kwantu se mo somfo akwantwa na me de esum besum makra.